So for today's video mga kaigsunan ug mahigala ni sulod ta og spa kaya to ipa-foot spa ang atong dagway. Ug makita nyo diha nga gipasuhan ang akong naong atong idulit o kana gipasuhan ang tawag na gi-steam na siya para maluto ang mga kagaw. Kay naggulta nga mohamis ang atong panagway ug kani gipahira na og cornstarch ug inyong makita nga mura na ta og naong ug ilaga aon swa. Mga to ari gyud ani nga maka-experience daw kung unsay feeling ani nga atong ipaputs ba atong itsura. Og dinhi tungura ato nang gipapahiran og asiti nga gisagulan og uling nga atong panagway ug gipintala na og maayo ni madam. Kani ako nang gianggol-anggol ug unsa bagay maayong dangatan ani og mahuman na ning akong hitsura. Muga ako lang yung nalibgan ba o nga nung iya pa man gibras-bras nga pwede raman unta ihilam o stritso ang uling nga gisagulan o gasiti. O ganitong ora gi-welding na para masulda na ang mga libaong o mga kunot sa atong hitsura mga higala. Kung sa dilim punto ha o naabot pa ka aning video ha, ala ipadayo na lang o pwede raman unta ka mo scroll pero ipadayo na lang humana og tanawa gyud ug unsa bagay nindot nga resulta. Basig makita nimo og ikaw matingala kay inig human ani mura na tagnaw og artista awon. Ikaw diha nga nagtanaw kasi gilang kang ngisi-ngisi walang kakaibaw nagutong-utong na ko anak kay pirti po na sakita. Og kani ako nang gianggol-anggol na po na kong itsura o akong nakita mura na man kinumot sa Dracula. Og ang damay mo kagalingon kay makita nin mo ang resulta og di ara awon swa.